iyi leta ya Mozambique kimwe wenda n'izindi leta nkeya za Afurika cyangwa se nyinshi bagenda birengagiza icyo bita evolution mentale y'urubyiruko. Hano hari amadini cyane cyane amadini akomoka mu gihugu cya Brazil abarimo abagabo b'abanyabwenge atiza ubwenge abajene b'abanyafurika cyane cyane ubwo tuyibanze hano kuri Mozambique, noneho agatuma imitekerereze yabo itera imbere. Ukurikije uruhare rw'amadini muri iyi myigaragambyo iri muri Mozambique, urabona rungana rute n'izo nyigisho bahabwa muri ayo madini? Birumvikana iyo waburaye wagera ku rusengero ugafata inyigisho ikwereka yuko nawe burya washobora kugera ku rwego runaka rw'ubuyobozi, birumvikana ubutijijwe umurindi byari kuzagufata ushaka kurekara mu burenganzira bwawe kirihuta. Yego, uyu Venancio Mondrane watubwiye uti nawe yakuriye mu madini n'izo nyigisho z'amadini arazifite, urabona ari umuntu abantu bazakomeza kumva muri Mozambique ku buryo azakomeza kakajagari? Ntabwo bitangiye muri uno mwaka wenda w'amatora, byanatangiye mbere ubona abaturage bagerageza ibikorwa byo kwigaragambya. Nge natangira kucyita ikintu kimeze nka revolution kubera ko mumwe mu bihugu bya Afurika iyo bibayemo ibintu by'imyigaragambyo hari igihe igisirikare gihita kihutira gufata ubutegetsi kugira ngo gisubize ibintu ku murongo. Urabona muri Mozambique ibyo bintu bishoboka? Nkurikije imyitwarire y'abasirikare n'abapolisi bakomeye maze iminsi mbona ku mavideo, yewe na hano turabo tuganira mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha, kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Ikoranabuhanga rimaze gutera imbere ku buryo umunsi tuzaba dufite imodoka ziguruka nabwo hazaba hari abantu bazi kuzikanika. Hazaba hari ibigo nka Korea Automobile Training Center, ikigo cyigisha tekinike cyabiherewe uburenganzira na Rwanda TVET Board. Ikigo gitanga ubumenyi buri ku rwego mpuzamahanga kandi mu gihe gito. Twigisha umuntu ibirebana na tekinike y'ibinyabiziga bigezweho kuva ku bumenyi bwo hasi kugera abaye umu engineer. Ikigo cyashyizeho uburyo bwo gutanga ubumenyi n'ubunararibonye ku binyabiziga bigezweho. Abize gukanika mu bihe byo hambere bari mu bahawe ikaze mu kwihugura ku binyabiziga bigezweho. Abarimo kwiga ubu nabo nuko. Nimuze mwihugure mugendane n'umuvuduko ikoranabuhanga muri uru rwego rigezeho. Abize muri Korea Automobile Training Center bose uko bakabaye, icyo bahuriyeho ntabwo ari ubumenyi bwo ku rwego rwo hejuru gusa, ahubwo banahuriye ku kuba basigaye bikorera. Nibo batanga akazi kubiza handi. Abatunzi imodoka nimutugane tubahugure ku mikorere n'imikoreshereze yazo mu gihe kitarenze isaha imwe, ubumenye byinshi ku kinyabiziga utunze. Abifuza kugura imodoka cyane cyane zifite ikoranabuhanga rigezweho nimutugane tubagira inama y'imodoka mwagura. Niba ugiye kugura imodoka yakoze inaha, nayo yituzanire tuyigusuzumire, tukubwira ubuzima bwayo, tunakugira inama mbere yo kwishyura. Abaguze imodoka zigezweho nimutugane tubafashe kuzitaho no kuzibungabunga, kubera ko imodoka ni imashini yakozwe ngo izamara igihe. Korea Automobile Training Center itegura ikinyabiziga cyawe kikaramba kikamara imyaka cyagenewe kumara, kubera ko dukoresha imiti yabugenewe mu gukora maintenance y'imodoka yawe. Iyo uzanye imodoka yawe ifite ibibazo uyisubira nayo yabaye nshya, igasubirana agaciro ku isoko. Dukorera igikondo kuri Mereze ya mbere iruhande rwo kwa Padiri. Hamagara 07 86 20 60 54. Twongeye kubasuhuza, turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Reka twizere ko muri amahoro abari mu Rwanda n'abari mu bindi bice bitandukanye by'isi. Tubasuhuze tubifuriza
kugira ibihe byiza. Muri aka kanya tugiye kuganira nanone ku myigaragambyo iri mu gihugu cya Mozambique. Ni imyigaragambyo ku munsi w'ejo twabagezagaho ko hatangiye icyiciro cyayo cya kane. Venancio Mondlane watsinzwe amatora y'umukuru w'igihugu yakise 4x4. Ni icyiciro cya kane cy'uwo mugabo utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Mozambique wemeza ko yatsinze amatora yabaye mu kwezi kwa 10 k'uyu mwaka, mu gihe komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje ko ayo matora yegukanywe n'uwitwa Daniel Chapo w'ishyaka Frelimo riri ku butegetsi. Muri icyo gihugu cya Mozambique amakuru aturukayo aravuga ko kuri uyu wa kane abantu 12 bishwe barashwe amasasu ya nyayo hirya no hino mu gihugu. Ku murongo wa telefoni rero ndi kumwe n'umunyarwanda n'ubu niyo Fiacre aba mu mujyi wa Tete. Uyu mujyi wa Tete ni umujyi uri mu ntara yo hagati mu gihugu cya Mozambique. Fiacre amaze imyaka 13 aba muri Mozambique, ko yagezeyo mu 2011 akora ibikorwa by'ubucuruzi. By'umwihariko tubabwire ko aka gace ka Tete mu ntara yo hagati ni agace gakungahaye ku bintu by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Fiacre, uraho neza? Muraho murakomeye? Muri amahoro muri Mozambique? Turashima Imana nubwo dufite ibibazo, ariko iyo ufite ubuzima burya biramaze. Yego, nicyo cy'ingenzi. Fiacre, aho ngaho mu gace ka Tete ni mu ntara yo hagati muri Mozambique, ibikorwa byifashe bite hamwe n'imyigaragambyo irimo iraba mu bice bitandukanye by'icyo gihugu? Muri rusange ubuzima busa nkaho bucumbagira, cyane natwe tuba mu buzima bw'ubucuruzi. Nubwo iyi province turimo ntabwo ibikorwa by'imyigaragambyo byatujegeje cyane nk'ahandi tubibona nko muri Mbuto cyangwa ko natwe twabigezemo, kuko dufite ibice bimwe na bimwe usanga naho yayogoje. Ariko muri rusange ubucuruzi bwo bwaracumbagiye cyane, kuko nubwo iduka wenda batarisahura, ariko nugura abacuruza ntubona aho urangura ibicuruzwa byarazamutse, ibintu birahenze cyane, mbese ubuzima buragoye muri rusange. Ku kimwe bw'aho ngaho mu ntara ya Tete mutashegeshwe cyane? Nkurikije mu mboni z'amaso yanjye, ino ntara irimo cyane abantu babimukira, kandi umwimukira wese aza ari nyakagizi, birumvikana aba arangajwe cyane no kwita ku buzima bwe bwa buri munsi. Nicyo gituma mbona itigarurijwe cyane n'ibikorwa by'imyigaragambyo. Ariko nk'uduce nk'aho bita mu Watize, aho bita za Matundo, aho usanga hari ibikorwa cyane by'imyigaragambyo, ndetse bene wacu bakorerayo batubwira yuko ubucuruzi bwabo busa nkaho bwahagaze muri rusange, kubera ko ho hatuwe cyane n'abakavukira. Yego, hanyuma Fiacre, ubona ari iki kirushaho gutiza umurindi iyi myigaragambyo ikaba itanacogora kuva mu kwezi kwa 10 tukaba tugeze mu kwa 12? Ngewe mbirebeshe mu maso yanjye atandukanye nuko abandi numva babibona. Yewe nkurikije uko mbibona n'igihe ibi bintu bimaze, kuko ntabwo bitangiye muri uno mwaka wenda w'amatora, byanatangiye mbere ubona abaturage bagerageza ibikorwa byo kwigaragambya. Nge natangira kucyita ikintu kimeze nka revolution, kubera ko nkurikije amateka cyane cyane nka revolution française nasomye, nkareba n'ubuzima bw'iki gihugu mu myaka nk'icumi ishize, ntabwo natinya kucyita revolution iri kugenda igenda itera intambwe. Uti niki kitize imbaraga? Icya mbere, iyi leta ya Mozambique kimwe wenda n'izindi leta nkeya za Afurika cyangwa se nyinshi, bagenda birengagiza icyo bita evolution mentale y'urubyiruko. Iyo wirengagije rero evolution mentale y'urubyiruko rw'iki gihe, gutera imbere mu mitekerereze k'urubyiruko. Yes, gutera imbere mu mitekerereze k'urubyiruko. Ikindi nanone, aha muri Mozambique hari ikintu leta itabashije gukontorora, ikintu cyitwa amadini. Hano hari amadini cyane cyane amadini akomoka mu gihugu cya Brazil, abarimo abagabo b'abanyabwenge atize ubwenge,
abajene b'abanyafurika cyane cyane ubwo tuyibanze hano kuri Mozambique, noneho agatuma imitekerereze yabo itera imbere. Hakaba ikindi rero, leta ntabwo yigeze yita mu gushakira akazi utuzi dushyashya, akazi gashyashya urubyiruko, bituma urubyiruko rubasha kwihugiraho, bajya mwayo madini, babatiza ibitekerezo biva ku yindi migabane mu rubyiruko. Hanyuma hakaza n'ikindi kintu cya ruswa. Hari ninje wenda mu buzima bw'igihugu cyo bita, ku bantu bari hano barakizi icyo bita tu, nko mu gifaransa ngenekeranyije ni nka tableau salarié, donc bakita tabella salario unico. Bishatse kuvuga ngo ni uburyo bwo guhemba abakozi bose buringaniye. Tuvuge nimba uri umulisansiye uba mu bikorwa wenda by'ubuvuzi, mwese abalisansiye mugahembwa amafaranga angana. Nimba muri mu kindi gisata wenda cy'imirimo, abo ufite ni bimwe bagahembwa amafaranga angana. Icyo kintu rero cyarananiranye, bari bagisensibilije cyane, ariko leta ntiyabasha kubyubahiriza. Ibyo byazamuye uburakari mu bakozi. Urumva iyo mvuze abakozi ba leta ni abantu baba barize, ni abantu basobanutse. Byagiye binagaragara muri myigaragambyo, kuko hari twaze twagezeho y'imyigaragambyo, ubona abantu basobanutse nabo bayigaragayemo. Ikindi muri rusange cyane cyane ni ikintu kijyanye no kwiharira, ntabwo kwiharira ubukungu kw'imiryango imwe n'imwe. Imiryango y'abantu baharaniye ukwigenga, ukwibohora kw'iki gihugu, bagiye bakomeza guhanahana ubukungu. Niba mbyaye umwana ndi umupolisi, ubupolisi bwanjye nkasimburwa n'umuhungu wanjye, bikagenda bityo. Noneho kw'iki gihe usanga noneho na ba bandi bo ku ruhande bashaka kwinjira mu gipolisi cyangwa se no mu tundi tuzi, bagomba kwishyura amafaranga kandi atari makeya. Ubwo badafite amafaranga cyane ku gitsina gore, birumvikana ruswa y'igitsina irakora cyane. Muri rusange ni igihugu cyazegejwe na ruswa no mu bucuruzi, kandi urabibona kuko ntago borohera abantu muri rusange. Uravuze uti amadini yagiye ateza imbere imyumvire y'urubyiruko. Babigisha izihe nyigisho iyo bagiye muri ayo madini ku buryo bahumuka bakabona ko igihugu kiri kugana habi? Icyambere, kubera ko leta ntabwo yaremye akazi kenshi ku rubyiruko, bituma nimba wize hano hari uburyo bigamo, bakiga bakagera mu mwaka wa 10. Geze mu mwaka wa 10 ushobora kwiga, hari ibyo bita ngo ni inyigisho zo hagati mbere yo kugera kuri kaminuza. Umuntu wabashije kwiga akagera mu wa 10 akabona amafaranga, wenda abasha kumwishyurira ayo mashuri arimo hagati, abenshi usanga ariyo biga. Kandi usanga iyo ugiye muri iyo myigire, ni imyigire yo mo hagati utangira kwiga umwuga ushobora gukora. Aho rero niho usanga urubyiruko rwinshi ruri muri icyo gice rukururwa n'abanyamadini, cyane cyane abo muri Amerika y'Amajyepfo, za Brazil, mu bihugu by'abaratini. Noneho bakabigisha, ni abagabo b'abahanga, babigisha birumvikana ibijyanye n'ubumenyi bwa Bibiliya n'amatorero, ariko kandi bakabigisha donc na science politique. Ibyo bituma urubyiruko rubasha kwisobanukirwa mu buryo bwihuse. Urugero, nuriya mukandida Venancio Mondlane nawe yanyuze mu madini. Ni urubyiruko rwinshi ndarubona, rwinshi cyane, ubona rusobanutse. Noneho bigatuma amadini, bitewe n'aho baba banyuze n'iyo myigishirize baba babonyemo, bituma bakura atari abafatanyabikorwa cyane ba leta, ahubwo ari abakontere mu buryo bumwe cyangwa ubundi, batavuga rumwe na politike z'igihugu. Yego, ni ukuvuga ngo mu gihe andi madini hirya no hino mu bihugu bya Afurika aba agamije kwigarurira imitima y'abayagana no kubaka na duke bafite, aho ngaho biratandukanye. Wenda nge najye nkunda kusengera mu madini y'abantu b'inaha ngaha
hari amadini nk'idini bita Igreja Universal yo mu gihugu cya Brazil. Ni abantu bigisha mu by'ukuri inyigisho yego z'iyobokamana, ariko cyane cyane bakigisha n'uburyo abakristo babo cyane cyane abajene bahumuka bakabasha kureba imbere no kugira ngo babashe mbese kwishakira ubuzima babutoroshye muri iki gihugu, kugira ngo babashe kamemo no gutunga itorero kugira ngo rizamuke. Hanyuma reka tugaruke gato ku bantu bapfuye uyu munsi. Nahoze nsoma imibare bavuga ko hapfuye abantu 12 barashwe, haba Maputo, Nampula, Cabo Delgado, Sofala n'ahandi. Inzego z'umutekano ziri kwitwara zite mu bijyanye no gukaruma situation cyangwa guhosha iki kibazo? Biraboneka yuko muri iki gihe inzego z'umutekano zahawe amabwiriza yo kutarasa cyane, kuko dukurikije igihe bimaze n'ubukana imyigaragambyo igenda ifata ndetse no gutinyuka cyane kw'abajene mu guhangana n'inzego z'umutekano, bigaragara ko badafite amabwiriza cyane yo kurasa, kuko iyo baza kugira amabwiriza yo kurasa agombye kuba hapfa abisumbuyeho umubare. Ubwo rero inzego z'umutekano birumvikana muri bo harimo aba bageze mu gipolisi se igisirikare banyuze muri za nzira zo guhabwa n'ababyeyi babo, noneho kandi abenshi bari no bakomoka nyine bafite imizi muri rya shyaka riri ku butegetsi rya Frelimo, bigatuma wenda bamwe muri bo hari uburyo bashobora kwitwara nabi kugira ngo badefande inyungu z'ababyeyi babo ndetse nabo, ariko muri rusange ubona ko inzego z'umutekano nazo zigenda zumva zijya ku ruhande rw'abaturage. Ukurikije uruhare rw'amadini muri iyi myigaragambyo iri muri Mozambique, urabona rungana rute n'izo nyigisho bahabwa muri ayo madini? Ubona abanyamadini muri iki gihe bahagurukiye gusaba leta yuko yaganira n'amashyaka ya opposition kugira ngo bagarure ituze ry'igihugu. Ndavuga uruhare rwahagurukije iyi myigaragambyo ni rwo runini rushingiye kuri iyo myemerere watubwiraga? Ako ni agace gatoya, ni agatonyanga mbese mu nyanja, kuko ibibazo byatumye urubyiruko ruhaguruka ni byinshi. Harimo ubukene, ugutakaza kw'agaciro kw'ifaranga rya hano, mbese ubuzima bugenda burushaho guhenda, kandi umuturage ushonje nta kindi wamubwira. Ariko nyine byose bigatizwa umurindi n'izo nyigisho bahabwa mu nsengero. Birumvikana iyo waburaye wagera ku rusengero ugafata inyigisho ikwereka yuko nawe burya washobora kugera ku rwego runaka rw'ubuyobozi, birumvikana ubutijijwe umurindi byari kuzagufata ushaka kurekara mu burenganzira bwawe kirihuta. Yego, uyu Venancio Mondrane watubwiye uti nawe yakuriye mu madini n'izo nyigisho z'amadini arazifite, urabona ari umuntu abantu bazakomeza kumva muri Mozambique ku buryo azakomeza akakajagari? Wenda tubyise akajagari twaba twinjiye mu buzima bw'igihugu cy'abandi, kandi atari byo, kuko bo iyo barakubwira ngo turashaka gucungura Mozambique. Hari ijambo bita siloga bafite bitwa ngo salve Mozambique, bivuze ngo gucungura Mozambique. Ubwo rero bari barabuze, suko wenda Venancio bazakomeza kumwumva, kuko muri rusange n'undi uwo ari we wese yashoboraga kubashitura bakabasha gukora ibyo bari gukora cyangwa se binarenzeho. Ndetse nuko ni n'amahirwe iki kintu cyo kwigaragambya cyazamuwe nuko bavuze ngo amatora yaribwe. Iyo kiza kuzamuka mu kindi gihe gitandukanye n'igihe cy'amatora, ibintu byajyaga kuba bibi kurushaho, kubera yuko nk'ubu byibuze nk'ishyaka rishyigikiye Venancio Mondrane yitwa Podemos rigerageza gukaruma abaturage, kababwira ati nyabona mwikora ibi byibuze abaturage bakagerageza gutuzamo. Iyo biza kuba ikindi bitandukanye n'iki cy'amatora byajyaga kuba bibi kurushaho.
urabona Venancio Mondlane imbaraga afite zizamuwe n'ibyo bibazo byose cyangwa nawe ubwe ururimi rwe rushobora kwireherezaho abamukurikira? ngira ngo Venancio avuga bike kubera no kugira ibanga wenda ry'akazi muri rusange, ariko nk'umuturage uba hano habaye igihe hari ibibazo by'ubuzima. Ngewe nigeze kubaho umwarimu mu ntara ya Inyambani ahantu mu cyaro rwose, kubona n'inzu yo kubamo nzima ni za nyakatsi gusa, aho usanga abanyeshuri bakigira munsi y'igiti, aho usanga abanyeshuri batira insengero kugira ngo donc direction ya education nko mu karere gatira urusengero, tuvuge wenda nk'abantu bikize hamwe bakubaka urusengero bakabatira urusengero kugira ngo ishuri ribashe kwigiramo. Ni ukuvuga ngo ntabwo bigeze babasha kumaximiza imibereho myiza y'abaturage babo. Ibyo rero ni ikibazo gikomeye cyane. Noneho na covid yinjiyemo, covid yabashije gupfukurura intege nkeya z'ubuyobozi bw'igihugu cya Mozambique. Hanyuma reka dufate ujya ubona mumwe mu bihugu bya Afurika iyo bibayemo ibintu by'imyigaragambyo hari igihe igisirikare gihita kihutira gufata ubutegetsi kugira ngo gisubize ibintu ku murongo. Urabona muri Mozambique ibyo bintu bishoboka? Nkurikije imyitwarire y'abasirikare n'abapolisi bakomeye maze iminsi mbona ku mavideo, yewe na hano turabo tuganira, birashoboka cyane. Ariko bishoboka kuba nka nyuma y'uko urukiko rushinzwe komisiyo ishinzwe kurinda itegeko nshinga iramutse itangaje Daniel Chapo nk'umukandida watsinze amatora akaba perezida akarahira, aho imyigaragambyo nta kabuza izakomeza, kuko abaturage bakubwira yuko nta gusubira inyuma. Abaturage ba hano wica umwe hakaza abandi batanu bari determine. Ni ukuvuga ngo nyuma y'uko wenda Daniel Chapo ageze ku butegetsi akaba nka perezida, imyigaragambyo iramutse ikomeje, igisirikare nibwo gishobora gufata umwanzuro wo guhosha ibi byose biri kuba. None nari ejo nabajije undi mugenzi wawe uri aho ngaho muri Maputo mubaza nti ari Daniel Chapo, ari Philippe Nyusi, ari na Mondlane, ninde ubona uyoboye amarangamutima n'imitekerereze y'abaturage? Uyoboye amarangamutima n'imitekerereze y'abaturage kamemu Jensiri ni Venancio Mondlane, kubera yuko icyo avuze abaturage baragikora. Uretse ko ubu natangiye kubibona ku mbuga nkoranyambaga, abaturage batangiye kuvuga ngo Venancio ari kudukereza. Abaturage bafite gahunda nko mu minsi iri imbere, mu byumweru biri imbere, gutangira kujya biha amabwiriza bagakora n'ibyo atababwiye. Bagakora nk'ibiki birenze ibyo barimo barakora? Ubundi iyo tuvuze imyigaragambyo hazamo urugomo, yemewe mu itegeko nshinga ni imyigaragambyo y'amahoro. Ariko iyo umuturage warakaye atangiye kwiyobora, batangira gukora ibikorwa by'urugomo birenze kugira ngo bashyire pressure wenda ku buyobozi bwabo burekure begure mu buryo nk'ubwo nyine. Ikindi kandi sosiyete sivile hano nkuko nakubwiye, abanyamadini, abanyamategeko ni abantu cyane bari ku ruhande rw'abaturage. Yego. Hanyuma inteko ishinga amategeko, ubucamanza baravuga iki abo ngabo, uretse wenda abo bari muri nyubahiriza amategeko, abo perezida n'abandi? Inteko ishinga amategeko iravuga iki? Abacamanza baravuga iki? Inteko ishinga amategeko kubera ko igizwe nka 87% y'ishyaka riri ku butegetsi, nta kindi bavuga uretse kumva bavuga yuko batsinze abaturage babashyigikiye bakabatora kuri 71% nuko bavuga, nta kindi bashobora kuvuga. Ikindi ubuyobozi cyangwa se niyo nteko ishinga amategeko n'abandi bantu bose bahengamiye kuri leta bavuga yuko ibiganiro by'amahoro bishoboka kandi ari ngombwa, ariko nyuma yuko ubutegetsi bwatowe burahiye bukajya mu nshingano. Urukiko ruzafata umwanzuro ryari cyangwa iriya komisiyo ishinzwe kurinda itegeko nshinga?
kugeza ubu ntabwo tubizi kuko bamaze gukererwaho nk'ibyumweru bitatu bagombye kuba barabitangaje itariki bagombye kuba baratangaje nko kuri 28 z'ukwezi gushize bagiye bahamagaye abanyamakuru bababwira yuko bafite ikibazo cy'uko bari guterwa ubwoba mbese bari kuri pressure baraterwa ubwoba ko bazicwa bazagirirwa nabi ibyo rero ngo ntabwo biri gutuma bakora neza noneho ndumva ndumusibe ejo bahamagaye none itangazamakuru baryereka impapuro zitora n'ibindi byerekeranye nabyo bababwira yuko babereka impamvu mbese yatumye batinda uburyo ari byinshi uburyo akazi karimo kari kenshi ariyo mpamvu batinze gutangaza iby'amatora gusa ariko ntabwo turamenya nyirizina umunsi uwari wo bagomba gutangaza ibyavuye mu matora. Yego, hanyuma Venancio Mondlane ari he? Biragoye kumenya ahari kuko nawe ubwe ntabwo ngo ahari aharara amajoro 3 yahora yimuka ariko ndahamya neza yuko atakiri muri Afurika ashobora kuba ari mu Busuwisi cyangwa ari muri Turkiya. Hanyuma nta kuboko kw'amahanga uri kubona muri iyi myigaragambyo iruhande rw'ibyo bibazo abaturage bakomeje kugaragaza cyangwa bari babayemo iminsi aho ngaho byanakuruye ubwo burakari nta kuboko kw'amahanga ubona? Ukuboko kw'amahanga ntabwo kwabura burya kugira ngo umukandida abe cyane cyane abacu b'Afurika uratuzi uko duteye kugira ngo yumve ko afite imbaraga agomba kuba afite umushyigikiye gusa ariko ntabwo twamenya ngo ninde cyangwa ninde gusa numvise bikoma igihugu cy'Ubusuwisi abayobozi ba hano yuko gishobora kuba gifitemo ukuboko. Kubera iki hari ibimenyetso runaka wenda bashobora kuba bashingiraho cyangwa nawe ibyo ubona bakwiye gushingiraho? Narimvuzereza. Ni kubera iki biko mu Busuwisi? Hari ibimenyetso bafite? Kubera ko Mondlane yiyamamaza na ahantu yagiriye uruzinduko ruri strategique ku buryo bakeka yuko ariho yaba afite imbaraga zimusunika. Amagambo cyangwa ibitangazwa na Philippe Nyusi birakirwa gute mu baturage bari kwigaragambya bafite umujinya? Nyusi nkurikije uburyo abaturage bari kumwitwaraho muri iki gihe uretse kugira ijambo ry'uko nyine afite inkoni y'ubutegetsi ariko ntabwo akiri ishusho w'abaturage. Inzira y'ibiganiro urabona ishoboka? Inzira y'ibiganiro iragoye kubera yuko mu minsi ishize Perezida wa Repubulika yari yahamagaje abakandida biyamamaje mu matora baritabira ukuyemo Venancio Mondlane. Nanone hari habaye nk'inteko y'amashyaka yose ayoboye igihugu ariko ishyaka riri ku butegetsi ntibyitabiriye. Urumva harimo utuntu nyine tukwereka yuko ibiganiro bigoye. Abitabiriye ibiganiro se bo hari umwanzuro basohoye cyangwa ibyo baganiriyeho bumvikanyeho bashyize hanze? Abitabiriye ibiganiro bavuze yuko amatora atagenze neza nk'ingingo iri tipike bagomba kwitaho baganira ntabwo yagenze neza bakavuga yuko amatora yaba anile bakayasubiramo cyangwa se bagasubiramo kubara impapuro z'itora. Ese umubano wa Venancio Mondlane na Philippe Nyusi wari umeze ute ko abantu bashobora gukeka ko ari agakino ke na Nyusi ko kugira ngo abagumye ku butegetsi bongere bategura andi matora wamugane? Umubano ntabwo navuga ko wenda wari mwiza uretse ko nta n'icyo bapfaga kubera yuko Venancio yamye aba mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Nyusi. Urumva rero kugira ngo ariko yakuriye muri Frelimo. Yego, n'ababyeyi be niho rishyaka ryabo. Uretse ko mu gukura kwe mu kubyiruka kwe yagiye yafashe umwanzuro we ajya mu ishyaka rya MDM. hanyuma aza no kujya muri Renamo
hanyuma noneho ubu ngubu hari ishyaka rye yashinze bita kadi ariko ntago ryemerewe tashyigikirwa n'ishyaka bita Podemos. Nuko ngo iby'abashobora gutekereza ko ari agakino Mondrane arimo na Philippe Nyusi byo ntabwo bigaragara neza. Oya ntabwo ari byo. Reka dusoze, sinzi niba hari ikintu wumva watwongereraho dusoza Fiacre. Icyo nakongeraho nabona umwanya wo gukangurira bene wacu dukorera muri iki gihugu kurushaho kwitwararika muri ibi bihe bigoye. Umuntu akigira umutekano, ibintu nibishakwa bibaye ngombwa yuko wiruka ukabisiga, umuntu yakiruka, yaba imodoka yaba iduka, umuntu yakiruka agakiza ubuzima, ejo burya umuntu yabasha gushaka ibindi agifite ubuzima. Urakoze cyane, turagushimiye. Yego namwe murakoze. Uyu ni umunyarwanda witwa Nubu Niyo Fiacre, ari mu ntara yo hagati muri Mozambique. Muribuka ko twavuganye n'uri mu cyaro, tuvugana n'uri Maputo, n'uyu nguru ngo ari mu ntara yo hagati ahitwa Tete, na gace kamenyerewe cyane ku bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Tuba tugira ngo tubahe update z'uko bimeze mu gihugu cya Mozambique, ndetse mbasezeranya ko turimo turabengeraho documentaire ngufi isobanura byimbitse uburyo iri Afrika y'Amajyepfo ishobora kuba nayo igiye kubamo akavuyo twari tumenyereye mu bindi bice bitandukanye bya Afrika, cyane ko muzi ko mu ruzinduko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden uri gusoza manda ye yagiriye mu gihugu cya Angola hitwa i Rwanda, baganiriye kuri mushinga wa Robito, umwe mu mishinga yitezweho gukurura amakimbirane atoroshye muri Afrika y'Amajyepfo. Reka tubibutse rero ko abifuza gutembera muri iyi minsi isoza umwaka, Legacy Heritage niyo company yonyine igiye kubibafashamo. Ku itariki 22 izabatembereza i Rubavu, hariya kuri beach, ku Kivu, kuri Tamtam. Abakeneye kugenda mu bwato butandukanye bw'amabengeza buri hariya mu karere ka Rubavu, abazajya Nyamyumba ku Mashyuza, ubushize narahasuye mbona ni sawa cyane, tunakorera siporo. Na ahantu heza cyane, muzatangire kwiyandikisha cyangwa se abandi mutangire mwiyandikishe, ni 47,000 gusa, bakagutwara bakaguha ibyo kurya bya mu gitondo n'ibyakumanywa, hanyuma bakakwishyurira transport yo mu bwato aho wifuza gutemberera, aho wifuza kwinjira, bakaguha mu guide wo kugutembereza. Iyi Legacy Heritage irabigufashamo rwose. Tariki 22 nibwo abantu bazahaguruka rwose bagenda batembera ku turwa dutandukanye tugize ikiyaga cya Kivu. Muzabona na za projet za gaze metane hari uhageze urazibona bakagutembereza. Cyakora Chateau de Malala yo iri Chateau Malala iri ikarongi, yo ntabwo ushobora kuzayibona hari Rubavu. So nimwiyandikishe rero kuri 0788 818. Reka tubashimire cyane kwa mwari mudukurikiye, mukomeze kubana natwe mu bindi biganiro. Ntibikiri ngombwa ko mukoresha ibiti cyangwa imbaho mwonona ibidukikije mu kubaka, gutera amarangi no gukora finissage y'inzu. Top Paint Company Limited bafitiye ibikwa bigezweho cyangwa scaffolding byifashishwa mu bwubatsi hakorwa isuku ku nyubako z'imiturirwa. Ku giciro kibereye buri wese ushobora kugura cyangwa gukodesha ibi bikwa, kandi tukabikugezaho aho bibereye hose. Abadafite umwanya wo kwigira ku ruganda mu Bushinwa n'ahandi, namwe mwadutuma tukabagirayo. Tubafitiye amarangi y'ubwoko bwose, yaba yo mu nzu ndetse no hanze, ashobora guhangana n'izuba n'imvura. Abakeneye ubujyanama ku marangi, namwe twabafasha kubagira inama. Dukorera kwa Rwahama ku muhanda w'amabuye, imbere neza station ya Hoza Limelez. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0788 62 72 39 na 0788 30 39 43.